Israel Phuba lakna rap thak arwal deuh thaw in Hezbollah le Hmelma Hruai-tu lian an that hmiah July ni somthum pakhat sang ni somni pali tukin zingdar ni khan Iran khopui terhana Hmelma Hruai-tu poimo ber Ismail Haniyeh le ama veng tu chu tha an ni a he thu hi Iran Revolutionary Guard IRGC Corps te po in soichang to in Saudi Arabia chanchin bu Al Arabia News le Khovel media rin tlak le lian tak tak te po in anzia kani Ismail Haniyeh le bodyguard karluman ni dan hi Iran chuan chuichian me kani atia Ismail Haniyeh hi Iran president thanthar Muslim moderate Mossad Pereskiana laglu na in khom man pui turin Qatar atangin akala tha ani dan hi chiang fek focus soilan na ala omlawa Israel in anti ani le ni lau thu an la soilawa an langoi rengani Khovel chuan Israeli ui sathiam Mossad spy te thil ti le an tha ni nge in an ring thup thungani Mossad spy agency hi Khovela spy agency chaber Central Intelligence of America CIA.2 ni in thoktu sangsari an oma kum khata budget luk le ding on ni point paryat vel nein anni hian en thak na chau ni lovin atrul anga Hmelma te tha thlengin an thok china ni Mossad hauten an zo te sazuve to dam chuak an om ngai meulo Hamas hautulok pakhat Musa Abu Marzok chuan Israel ten an hautupa ber Ismail Haniyeh an kaplum chu midoi zepte thil ti ani a natakin kan chang le donani ti in Israel ka Phuba kan tumti IRNA News ashila Hamas chuan Palestinian namro pui mipui thlawang chu kan hauzel dona Palestinian mipui te Arab mipui te le Khovela zelen na du tu ti IO in Ismail Haniyeh chu martarin athi ani ati Ismail Haniyeh fa te pathum le atu te pali chu kumin April thla khan Gaza Strip a Israeli airstrike ka tha anlo ni to ni Ismail Haniyeh hi Gaza Strip atangin kumsang hi som pakwa a atlan chhuaka anma ni thlop turam khatara ven himna uluk hnuaya achenga tuna Gaza Strip a Hamas hotu pa ber chu Yehya Sinwar ani a Sinwar Rahman le malakna in nikum October ni sari khan Israel te tharuma beiturin mi sang khazan hi chuang thatin mi zanhi somnga an rubovin an sheng zuya ruk bauza somthum panga vel chu chwa le sipai chakna manga chan chwa an lo ni to ni hetianga teran khopuya Hamas hotu pa ber Ismail Haniyeh le ama veng tu tha ani malok hian nimin thole ni khan Lebanon ram khopui Beiruta Hezbollah hautu poimo lutuk takmai Fort Suk chu achena building chu Israel Air Force thlona F-35 jet fighter mangin bayani a Fort Suk chu bom hlumani Fort Suk thana hi chu Khovel shata Israel chuan anti ani ngei thule karkalta inrin ni chunudar ni le chan ve vela Majdal Samas khwa Golan Heights Israel rama Jews namte chenna Hezbollah hauten rocket bomb manga anka manga Jews no pang football khelai te mi som pani kumsom pasari tanga somni inkar thi te Phuba lakna ani ti in anpuang ngalani Israel hian Hezbollah strategic unit commander Fort Suk chu airstrike manga tha antum tho hi ahmalokin US thunai tu an sha tirani Suk chu rocket missile drone ral thwam ne mandan tora a ho tu berani a US chuan Fort Suk hi kumsang khazakwa somriat panga a Beirut khopuya US Marines barak beina a US sipai zanhi sompali thina khan amazing hlap tu rahman tu berani ati Fort Suk a chena building Haret Sheikh Beiruta omka ani hian Israel chuan mi puitor tirle thi tamtir an hlowa wangin atum tak kap fu chat tura siam precision guided missile an manga Mase Lebanon's Health Ministry chuan mi pani thitelin hliam somsari an omani ati Fort Suk hi Hezbollah hautu chuan thilo angin an soya Mase aliam twar lavin anhuwa athinge ni in Al Arabia News chuan aziakani Israeli military te chuan Majdal Sams Golden Heights muna football field ta Jews no pang football khelai te tha tier 2 Hezbollah strategic unit how tu Fort Suk chu tha anita e Israel chuan akhwale tuite thina le thatu te chu kan thung rul zelanga na taka chanlet na an muzel donani anti Fort Suk hi Hezbollah pol hautu pa Supreme Leader Hassan Nasrallah akut keberle athuak burbertia shiachinni in amhinglem ama kaunan Haj Mosen an manga US chuan Fort Suk omna chin shil theile alumana US dollar maktadwai nga an siamani Hezbollah TV channel Al Manar chuan Fort Suk thi thu hi an phatlata
masi anram chenom Arab media te chuan fautsuk hi ahliam wangin athi ani tile Israel military te chuan airstrike mangin tha da chatani thu hi ansoi chiang hle si ani Karkalta engine ni dar ni le achan ve vela Majdal Sams khwa Golan Heights chu rocket bomb manga ka ani khan Israel le US chuan Hezbollah haute thil ti nge ani tia an soilain Hezbollah hauten na satakin an phathunga ma se rocket bomb puak ke them chu Iran siam falak one rocket ani a keji somnga ritni in me som thumaka phati ani bom ke themte chu Israel sipaiten uluk taka anzer chian nuwa falakwa na ni ti tele apanga thujiak te chu an thu mun chi ani ti an fin fi ani Hezbollah haute chuan Golan Heights muna Israeli military base chu falakwan mangin an kapti tlaidar nga le minute som ni a an puanga Majdal Sams khwa a football field chu kaplo angin anin soithung Israeli Defense Force chuan zanda rugle minute som paria ta chuan falakwanin Majdal Sams khwa adeng ngei ti an ron puang chiang thungani engineer Golan Heights muna thil thleng hian Israel te chu ati thinjim hle a Israeli sipai ho tu berte Defense Minister Yoav Galante, National Security Minister Tele, Mipoi Modang Ten, Majdal Sams, Golan Heights hi tlo ngalin, no pang som pani ruang vuina antela, Jus Mipuite Thamwanin, Israel chuan na takin Hezbollah thilti chu anthung rul tur tho an shilani. US in make Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Capitol huna US Congress a thucha rorum taksoin anwa President Joe Biden le a Vice President Kamala Harris amu nuwa Florida State a Palm Beach Mar-a-Lago huna Donald Trump amu nuwa Hezbollah hauten Israel an beita ka wangin rangtakin Israel alo thok ho wangwanga Sunday chon nuwa Ben Gurion International Airport Tel Aviv khopuya lo trumin Tel Aviv khopuya Israeli military headquarters sa Israeli security cabinet poimo nei turin akal ngala America aron chwasan mapu in Jews nam chen na Golan Heights be na chu Hezbollah haute thilti ani thule namang khenga an chan le tur thu hi asoya Israeli cabinet security meeting man mo tak darkarli don o chuan lungral takin thungrula Jews no pangsom panni te wangin na takin Phuba lak turani ti in Prime Minister Netanyahu chuan Defense Minister Galan chu achul huna engtiklai po military chakna manga Hezbollah chu khwai noi mia turin thupek zalen tak an peta mia maya Hezbollah te chunga na taka kut thak na tura Israel sarkar chu ain lungral hle ani Gaza war wanga war cabinet member ni chin anua ngai dan in an lo wanga bangta Benigan po in Hezbollah haute chu thil zirti ran ngai ani ti in Beirut khopui bom chiam le Hezbollah haute inzar pharna munte chu phindar veka bom thor mai alo rothial to ani Israeli Defense Force chuan Israel ramveng him turin kanin peirenga atul angin kan mi puite thlawang hoin kan chinge yang Hezbollah nena indona na satak achhuak theya indo kan du lo ma se kanram le namron beitu te chuan aso khok na satak andong donani anti January sang ni somni pali khan Israel chuan Beirut khopuya Hamas try to poimo tak sale arori chu airstrike mangin anlo bom hlum to a kumsang ni paruka Hezbollah le Israel te in daw khan ni somthum palin nuwa Israel ten Beirut hi an beichanani tunchuma boina hian Hezbollah le Israel te in dawna na sajok ashing chhuak donem ti ashiat lawa West Ramtele Israel Chian Tha Arab Ramte chuan indona mei pui ti chhuak lo turin boruak beng dai antum hle a engtak ang zelang mo White House a US National Security Council thupuang tu chuan military operation chu Israel thu ani a Israel chuan mani inveng turin dikna ane ani ati khovel ram dang le West Ram ta chuan Israel chu mani inveng turin dikna ane anti lain indona lian tham ti chuak lo zong le boruak tilum zwal lo tura insum turin an ngen hlomani tu tinge Jews namte chu Israel rama juda te chawni lovin Arab Muslim Christian le Jews namte an chenga Jews nam tlem zok te chu noi khat singa vel oma ngayan ni Israeli Defense Force a Jews nam ho chu juda nam ti lawa chuan atam beran ni a Jews ho hi kaini mizo te ang dewa nam in pol takmayan ni a Pew Research Center chuan Jews namte chu kumzabi som pakhat lai tangin ansa kho thurina juda thurin Christian thurin le Muslim thurin pol deu anneya
Chen khata chuan Hinduism deuh le Greek philosophy te anzuin anring na sabokani ati Book of Wisdom ti volume rukan neya chunga chuan piano na chungchang thu te omin sa khodanga in le an phal lawani Druze nam chu Syria le Lebanon rama atamzo kan chenga an vain maktadwai khat chuang hlekni in an soi abak chu Jordan le Israel rama an chenga Israel ram Golan Heights a hian singhi sanga vel khosa in rampuma noi khat singa an omani Jordan Valley phai rama cheng le Golan Heights vela an cheng na sa a kumsa khazakwa somruk pasari 6-day wara Golan Heights hi Israel in Syria ram alak sakani a kumsang khazakwa somriat pakhata Israel in UN pompui lavin arama abe tira US President Trump Khan Golan Heights tu Israel rama pompuin Israel le khovel mepa achwan tir mi ani Golan Heights chimla matang chuan engin tir kau pola achun thluk na khwa Damascus khopui kha mel somli er or chawala ani Israel town chuan aram ven himna thila Golan Heights hi Syria kota peklet phalchi anilawa tlangram le khokrok deu mani se mun thatak ni in ansoi gumsang ni som pakhata Syria tol chung in dauna civil war na satak achwa wangin Jews nam tam tak chuan Israel rama khwale tuini na du in anzonga anla ani Golan Heights cheng Israeli mishing za asom ni panga chu Jews nam ani a Haaretz chanchin bu chuan Hamas howanga Gaza in dauna a Druze sipai officer somzet an thi ani ati October ni sari nu atanga Gaza Stripa Israel hi Hamas ho abeina Gaza Health Ministry chuan mi sing thum sang kwa za thum som kwa an thi to a hliam sing kwa za kwa som an omto anti Israel lama mi sang khazani thi to in rukbo za som thum panga vel omin Israeli sipai za thum som ni pakwa an thi to ani Israel ten Hamas an beina a NATO member Muslim ram omchun Turkey President Erdogan chuan Hamas Palestinian thlawang na taka havin atul chuan Libya ram le Nagorno Karabakh Turkey sipai kan tirlut angin Israela kan lut mai thai atia he thu hi tun Sunday kalta khan an party AK party meeting a soi ani he thu hian Israel ti thinrim hle a Israeli foreign minister kat chuan ex Twitter Erdogan chuan engthunge asoi tak alu rol lo na tura alu arol do ni lo Iraqi President Saddam Hussein ang lekhan ahun amang ral mai turasin film khur ro se Saddam Hussein chunga thil thlengkha sharing ro se ti in aron khak ngalani Turkey hi NATO member somthum pahni zinga USD lawa sipai nga beram ani US Defense Secretary Lloyd Austin chu Manila Philippines le Southeast Asia ram din mun himna tur zonga soi hauna US Secretary of State Antony Blinken anjin meka Austin chuan Manila a media reporter te zona changin Israel ramin bai ato chuan I helovin America chuan atran puin aveng tlat donani hei hi chu zo boi ngai lo atira tanga United States dinna ani ati tunlai Middle East boruak chu alum chho chanin boruak angai nom chho tran hle a US Vice President Kamala Harris po in Israel chuan mani inveng turin tikna anayani ti in engineer Golan Heights muna Hezbollah ho 10 football field ta Jews no pang in fiam lai mi som pani zet bom hlum na chu adem thu asoyani city lalrin oma